Saosjećanje je duboka ljudska sposobnost osjećanja tuđih emocija, povezivanja sa drugima kroz ljubav i razumevanje. Naučno, ono je povezano sa aktivnošću mozga, posebno prefrontalnog korteksa, insule i ogledalnih neurona, koji nam omogućavaju da empatijski doživljavamo emocije drugih kao sopstvene. Aktiviranjem ovih oblasti povećavaju se nivoi neurotransmitera poput serotonina i oksitocina, smanjujući stres i unapređujući zdravlje. Ljudi koji žive u saosjećanju i ljubavi imaju izraženo energetsko polje aure, veću koherentnost srčanog ritma i bolji imunološki odgovor. Suprotno, zatvorenost i strah smanjuju moždanu aktivnost, povećavaju stres, smanjuju frekvenciju energije i slabe našu auru, dovodeći do emocionalne nestabilnosti i zdravstvenih problema. Duhovno gledano, saosjećanje predstavlja najviši izraz svesti, ključ za ravnotežu sa univerzumom. Kada smo autentični i oslobođeni straha od tuđeg mišljenja, omogućavamo svom pravom biću da slobodno izražava energiju, dajući svetu jedinstvene darove. Meditacija, svesno disanje i zahvalnost jačaju našu sposobnost za duboku povezanost i bezuslovnu ljubav. Duhovno probuđeni znaju tajnu moći najviše frekvencije ljubavi. Ona je vibracija koja privlači dobro u njihov život i osigurava da kada drugi pričaju o njima, pričaju najbolje. U ovoj tajni krije se razlika između života u saosjećanju i života bez njega. Saosjećanje nije samo emocija, ono je najviša vibracija koja menja naše živote, ispunjavajući ih ljubavlju, istinom i svetlošću. Saosjećanje, dakle, nije slabost, to je najmoćnija sila univerzuma koja povezuje sve što postoji.